Pas ti radyo ti Radpas. Kintipin channel 13. Dan 5 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalem ti Lunes. Pitsa di 6 ti mabilang iti bulan ti Marso taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abilionara. Hasta mo ton ti TV site TPN Channel 13 ni Jo Marie Habab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad kita madaydayaw apag taingan nyo. Babaan itiday ito'y programa na paulwan sa miwingayog kindandane o tilukanja. At iagserbe inuagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na mangkibin kin mangpasangbay lagi na sinurat yu abon nagtidandaniw anak ay palaunan ti minsay kasit patigyo iti biyag kin kastamutin lagi ti papagayam yu nayat at tumartarabay ti daytoy a programa mabalin mo nga idawin nyo dagita komenyo ti live Facebook ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod tumuna panglukata sunata amay ruknoy karakay amin apada-pada. Go.
Dan sa 13 minutos, kalpasan ti oras 6. Nung sakbay na papagayam, ng tagibasa ti bunag ti Dandaniw, kastamutin dagiti kominyo ti live Facebook, kikablawan tayo mumunagi ti papagayam tayo, nga nayata tamartarabay ti daytoy a programa dita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runan ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Kitatuyen dagiti branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki, kaso installment. Anya pa iturayin nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. At dati agur uray 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer ang makairwar ti motor na. No dati sa Lultudyo tumawag, ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Will no kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo liplipatan nga ibaga tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo anangagyo ti radyo ti Radpas kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigira maalay yung mutlang di 1,000 pesos no makairwarti customer ti motorsiklo na. Real meet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Dagiti mo at nakabayaran ti motorsiklo na hingkay alanon dagiti original RCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagsan pa yan nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 nagpababa hingkay alanon uniklim sa jay opisina Telteo District, Candon City. Itugot yung lagi tayo. Xerox copy ti original ORCR, ti motorsiklo yung agraman valid ID. Kita tuwing arod ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
bali na mabalik na makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan 22 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo rura pagayam, Mian Kayabyab, Camille Gacoskos, Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Mitoquero, Rina K. Olevar, Kini Marnie Kabagbag, Tilon Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastamo Tirapagayam, Renanti Asuncion, Sorin Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Ruby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcio Lacoycoy, Bagani, RG Javier, Madel, Banis, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, Sanusin Arbacan, Ilocosora. Kingastam kina Angeline Bungulan, di Barangay Dan R. Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Jan Davis, Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, ni Sara Sen Ricanya, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Silon Philip, Bantay Branch, Bantay Ilocosora. Ingastamutin Kenji Salintoson, Rica Tobadlo, Grisel Sorin, Serna, Jerome Kayabyab, the Honda Elite Motorbikes Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Ingastamutin ken May Lina Villa, Robert Rigonay, Jerome Rivera, Patricia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Astamot kablawan tayo na pagayam, Anita Labayog, Eugene Wandas, Munsing Arsiaga, ti Barangay, Bigbiga, Sudipon, La Union. Astamot ti Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Nireño Cabangcala,
Sito Barchita, kin Hilario Kabangkala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosao. Kablawan tayo mula pagayam, Alice Manao, kin family, ti Sapang Galimuyo, Ilocosao, ti Pastorano in family, ti Rubio Galimuyo, Ilocosao, kin Rebecca Dagsin family, ti Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosao. Kastamutin karapagayam, ang Irakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosao, Agnes Obrero, Talub, Bantay, Ilocosao, Nilinda, Ontaril, Siortar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo muda, Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Nijao Romero, the 6 de la Marcandas, Rubio Galimuyo, Ilocosao. Kastamot ng Rolando Gamuso and family, tiga Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Kita tingarot tumunada niyong intay basa, nga naggapo kin generous gakusana, talisa isabilang daytoy, kita dan sa Amam Hordan. Kita niyo na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Bilig na yat, umadipon kin ka. Trik na nga yat, alilawan na ka. Sulisog taglawlaw, agari kinkwana. Napudno nga gayat, pasaktan na ka. Dahil tangayat, may kariyak paingata. Tatoy pusok ayat mutun itidwa. Ay ayatin na kayo, iso di bagbagana. Ngam marigatan na, tapusok kit may maysa. Kastigayam tirik na, di mapagpiaran. Maburiburan tuy puso kinkaunggan. Jak ninamnama asikakit pagwadan. Natiyayat yun na pudno kin mapagtalkan. Nusyakman ti agbirok iti sabali. Dahil ta pamakawan ni Paimok kada kami. Nasyak na gayatak mo tinasudi. Dati amok mayat daytoy nga ugali. Pamakawan tidawatek kin ka. Sapay kumatawatem nita. Nusyak ipagpilyem, pilyek kitsika. Ikari kasika lang, saan nga isuna. Dawatek nga rod, tumno panusam. Nuday tayat mo kanyak kitlipatam. Basol ko tasika, itinnakliniputan, dawatek si pupuso, itid mo apanusam. Suray ta ti Daniel na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Managapog in generous gakusana, talisa sa bilang daytoy, katada sa Jepagilian ti Ordan. Kita tingarot ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Awanen ni Ayat. Naminsan nga aldaw, ket nagsarak ta. Di dati paglingli ngayon ta.
nakon kaya't makita pa. Saan nakon kaya't makasarita. Anyat nagbasulak apay imbatilag. Naumakan kanyak awanin ni ayat. Nuan yaman ti nagbasula nga isa koon gapo nga nagbaliwa. Riknam nga ipapaay mo kanya. Napukawen nasamit alangin-langin. Saan nakon kaya't makita pa. Saan nakon kaya't makasarita. Anyat nagbasulak apay inbatilag. Naumakan kanyak awanin ni ayat. Saan nakon kaya't makita pa. Saan nakon kaya't makasarita. Anyat nagbasulak apay inbatilag. Naumakan kanyak awanin ni ayat. Naumakan kanyak awanin ni ayat.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program.
Dapat 20 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan ti arula pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpatas, ikin Kandun City. Hasta mo tin Camille Gasatan, ti Paypayad Kandun City. Unami ti Sunny Calderon Montero. Shout out Sir Lito, dito Kinarayan, Narbacan, Nilcosora. Thanks, Sir. May nakablawan kaya amin, dito Kinarayan, Narbacan, Nilcosora. Nagiti amin at martarabay ti daytoy a programa sa Mubingayo, Tindandani, Tilokanja. Kang runan kinipagayam, Sonny Calderon Montero. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Robbie Ekala, dita Sinait, Barangay Duyayat, Kastamot kini Biernay, Brianna Ken Brilla from Al, the Christmas Lucas Pagarigan, thanks and God bless. Nagapureta kin Alfonso Rayray. Kablawan tayo mo na pagayam, Bilmagani Kabuatin Family, si Paryok Pers Canton City, Hidnagalunin Family, si Paryok Sikin Canton City, kini Daniel Galcon Tikalawan Canton City. Hasta mo tun karapagayam, Edna Tolentino, Tisilag Santa Maria, Ilocosora, Merlinda Inurelia, Tarnap Salcido, Ilocosora, Princess Ulboro, Ticapurao, Santiago, Ilocosora, Kinibinos Monte, Tubidan, Tila Trinidad, Benguet. Hasta mo tun karapagayam, Belma Sulebon in family, John Sulebon in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Lipi Bautista in family, ti Barangay Barrientos, Donal La Union. Kablawan tayo mo ni pagayam, Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosora, Kinimina Isladi, Kararampang Balawan, La Union. Kunamot ni Sirato Martinez. Good evening, sir. Ito'y Manolo Portex Bukidnon. Salamat. Nagkapureta akin Sirato Martinez. Hasta kablawan tayo ni Batot Las Igan, Dawasin, ni Jaime Francia, Romel Francia, di person ni Norelia, Domi Norelia, Luis Ganad, Mr. Mrs. Clayford Eileen Ganad, di Barangay Concepcion, Gregorio del Pilar, Ilocosora. Hasta mo tun kay Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, di Barangay Mabini, di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta mo tin Merlinoma in family, Kisamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo kablawan tayo pa ni Duna Abungan, Lisi Mi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largos, Letumbaga, Marcel Abungan, di Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Ruelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Doeling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Cain Florencio Suleba and family, Tapatot, San Esteban, Ilocosora. Hasta tablawan tayo pa na pagayam, Limbiras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, Nihalsi Ansita and family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Antino Loeling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon, Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Silangqua, San Emilio, Ilocosora. Hasta mo tin Kirby Villaros, si Barangay Matuboy,
San Emilio, Ilocosora. Kastautin Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and family, Sinalasin, Santiago, Ilocosara. Aglawan tayo pa ni Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlon Agbayani, Rodrigo, Ticulaw, Claveria, Cagayan. Astaw King Glory Bayong Ibia, ni Santa Maria, Ilocosora, ni Mansel Sibiliano, Takadina, Sinamruangan, Kabugaw, Ilocosara. Ikatuloy nga rutilani yung hintay basa, nga nagapo pagayam, Yorindis Nora Bay sa Matias, Itagat Sur Claveria, Cagayan. Tidani una na Paulwan, Nalipatak, Gayaman. Dapadapag tuy pusok, Nagdapay bara marikna, Tunggal sumpeg nilagit, Itiday tuy parmata, Imirasaas ti angin, Ngawanan darang na, Dinto nagsubli, Gilayab pamatag kukin ka. Nalipatak gayaman, Sudi tagayat, Nailibayon tuy pusok, Amang uray tinabayag, Jak na puutan, Abim matugayaman tirik na, Naitanong pa yun, Dagtilagip a kinukupikupak, Awan mamay nilagip, Nusaam timay kulip, Awanin serbit, Sa muwing niring nat pait, Apay kumangaw kladek, Pay nagitit pinanid, Nutik tunggal binato, Pait timay maldit. Si kikitsir nga rakupek, Agdama kasasad. Kitmukudak nga blun, Baro nga rapap. Kitkikaibin ko, Saniniwan, Tunggal panagbanawag. Mariknakman, Akasawan, Day diayat. Jakto pagbabawian, Day suot kay karyak. Bayat, Panang talaytay ko, Itiday to'y abiyag. Uday ta tidaniw na Paulwan, Nalipatak Gayaman. Nagapogin Yolindes Nora Bay sa Matias, Titagat Sur Claveria, Cagayan. Kitad tingarod ti Sunata, Amay pakuyog tidaniw na. Simampet pabiyag ko, manipod balas yutaaw, nagsarasalitata, ngayon tarik namnapnuan kawa, nasa kanya. Nagsubli ka na kuwan balay ki, ngayon ginibusa mo, ayan ayatan nasudi, nakunam nadamag mo, nga ada nagrayo kanya. Aday to'y puso, ket ina napasumba, Numampay pag-aamu,
adik ang tupulus isukat namati kabiyag ko inagarubos mo't luluwak irupil ko kumabiyag ko tuy puso kenrik na ngimawan nawan serbina talinipat mo di ayan irut ikariken sa pata awan pulos indan na banag kinatakneng ni ayan ginudas kadunay nga ulan kasanunday ko'y puso ngayon kapag talikutan ayandan dagidi arapaap sinangalkan di mukad ay ayen tuy malmalday a puso di mo kasayangin ayan ayatan na sundo irupir ko kumabiyag ko tuy pusok kenrik na ngimawan nawan serbina kalinipat mo di ayan irut ikariken sa pata awan pulos hindan na banag kinatakneng ni ayan dinugas adunay nga ulan kinatakneng ni ayan dinugas adunay nga ulan Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no
dagitoy kitapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagitoy iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga orayan niya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live Dapat 2 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Clarence Yo. Ablawak man Kuya Lito ti Kitadyo family ti iti Kabarwan San Esteban kinilakay ko nga Roy nga nakabakasyon nita. Greetings from Chay of Silang, Cavite. Kay kablawan na kanunip, lakay na, Roy. Nakabakasyon nita. Nagkapureta king Clarence Q. Punamot ni Brad Rio Ragin din. Shout out Chong Makan Gumatang. Ngayon la. Damdama. At kablawan tayo nga ro na pagayam. Renato ting Orden. Brenda Tabor ni Serlin Rivera. Tortiga Baknutan, La Union. Pastamuton kinrita puro ti Kabugaw, Ilocosora. Ni Wendel Urita ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez ti Bukay Abra. Abi Kitasol ni Joshua Kitasol. Ti Kawayan, Ilocosora. Pastamuton kinapagayam. Lorde Posilero, Marlita Gamata. Ti Barangay Lintek, Banayuyo, Ilocosora. Astautin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyod, Ilocos. Ablawan tayo mo ti Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido, Ilocos. Astautin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam Terry Alcantara and family, Marilyn Itarque and family, Nilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismail Gaboy and family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Astamutin karapagayam Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocos. Astamutin Divina Rosendo and family, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Terlita Mika Ironelia, Terlita Manzano,
ti Kalawakyo Salcido Ilocosara. Hasta mo itong ginaana kasin ti Butubot Balawan La Union, sa Libaging ti Talimpugo Balawan La Union. Marta Sabado Cassandra Antonio Cruz, Binaburan Balawan La Union. Hasta Tablawan Tayura Pagayam, Lorna Bumaksa ti Poblasyon Villa Visusa Abra, di Carmila Vilandres ti Piligan Abra, Anali Asuncion ti Bangod Abra, Norina Divina ti Bolasiwan Santa Maria Ilocosora, kini Miriam Braceros ti Pakang Santa Maria Ilocosora. Ablawan tayo mga di Fatima Valdez, Kevin Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Tico Ruiz, Santol La Union. Hasta mutin Krapagayam, Albo Trapada, Opreng Requipo, Mr. Mrs. Bullion Organaban in Family, di Barangay Patpata, Sikin Candon City. Kablawan tayo mo na pagayang Albo Trapada, Opreng Requipo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban in Family, di Patpata, Sikin Candon City, di Warlita Pascua Cortez, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosara, John Ragudo, di Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosara, kini Marisa Robia, di Kalitong Burgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosara. Ingasta mo tin kanapagayam Wilson Calindas, mga Pilipinas di Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin Family, ti Barangay Bagani Gabora, Candon City. Maglawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, ni Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, ni Madeline Monses, Titamak, Villa Visusa, Abra. Hasta mo itong Krapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, ti Barangay, Boter, Santa Maria, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Sira Tubia, Charlotte Aglusoros, Oliver Kodjamat in Family, di Barangay Makawayan, Burgos, Ilocosara. Hasta mo itong Krapagayam, Mr. and Miss Frederick Maricel Combas and Family, Pilimar Combas, Cecil Bileno Combas, and Candida Combas, di Barangay Gayaman Luba, Abra. Hasta kablawan tayo ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, di Patar Agno, Pangasinan. Hasta mo ito ni Lailani Rivera, di Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Danilo Losig Alyeso in Family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide in Family, Mr. and Miss Raymond Doliente in Family, Dominic Alcantara Jr. in Family, Meleniego in Family, Sopilo Balvin in Family, Lito Balvin, Berelio Balvin in Family, Venus Aguilar, Bobet Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. in Family, and Ruben Kodjamat in Family, di Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hasta mo tingin Susan Galutan, di Bagani Campo, Candon City, Nina Jose, di Katirman, Candon City, Eric Saldua, di Camaraw, Narbacan, Ilocosara, Kinilaria, Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosara. Hasta mo tablawan tayo pa ni Victor Abaya, di Kamangan, Santa Cruz, Ilocosara, di Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, di Ria Palya, ti Lubong,
Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo nga Mr. and Mrs. Benny Violeta Alcantara and family, si Hansel San Esteban, Ilocosara, Regina Linmina, Yabkaburao, Burgos, Ilocosara. Itato'y pangarot ti pamalagip manipod master control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Dan siya minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Kita to yung nagdi-branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito urayin nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairwar ti motorsiklo yun, ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kandumbral sa Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At dati agur oraya 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwarte motorsiklo na.
Nood natin sa Lutsulyo tumawag, kaya ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Para kita nadakama sa branch office, Tirong Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng ibaga, Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Wino ibagayo ng igyo ti radyo tiradpas, para kita madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina Tirong Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida maala yung mutlang yung 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur Oray kada kayo. Nagitiimot nakabaydon ti motorsiklo na yung kailanin nagiti original ORCR ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Astamot kalagdisan pa nakahala iti plaka ti motorsiklo na manipot tawon 2017 agpababa 2014 yung kailanin nun iklem sa di opisina ti LTO District Candon City. Tugot yun lang na kita'y Xerox copy, original ORCR, motorsiklo yun, agraman, valid ID. Kunamot ni Yume, good evening, Tatang. Tamot in Legend Alcantara, kablawan man ni siyon tatang madama, nagbuybuya, wow siyon. Saan ka nanonood? Sa laptop ng mama mo? O sa tablet? Sige, manood ka lang at pagkatapos ng programa, maglaro ka ng tablet, ha? Mamaya pagdating ko, usap tayo. Kumusta siyan? Siyon, mabait yan si Siyon. Kikablawan tayo ron ng Lisabon Selection and Family. Kikabaruan sa Emilio Locosora, ni Marie Valdez de Patak, Burgos, Locosora. Hasta utong Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Augusto Mico Alurina, ti Suyo Locosora, kina Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Locosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito and family, ni Aileen Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tin ka Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi Gawat and family, si Barangay Katirman, Candon City. Mablawan tayo mo ni Han kay Malano, ti Bangar La Union. Ni Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Locosora. Ni Sally Kodjama, ti Santa Cruz, Locosora. Basta mo tin kin Lenny Ramirez, ti Madarang, Salcido, Locosora. Ni Rila Marca, ti Kemarin, Salcido, Locosora. Ni Marshall Bravo, ti Santiburcio, Salcido, Locosora. Mablawan tayo mo ni Mercy Gabora. Ira Crisanto, ni Rexon Keynes, ni Manuela Keynes, ni Barangay San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo ni Florante Gramay, ni Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, ni Sil Gawat, Lawrence Gawat, ni Barangay Katirman, Candon City. Hasta mo tun ka Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Reño Antolin and family, Mr. Ruyo Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Miss Abraham Avalos Jr. and family, Isabangan, Pingan, Burgos, Ilocos.
Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Ilocos. Astamutin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, si Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos, kini Brenda Lopez Ariola, si Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, yung Gakutan family, di San Nicolas, Candon City. Kita tinguro ti Dani yung intay basa, managapo kay Emilio de Laurita Ginaldo, ti San Felipe, Lagan, Isabela. Ti Dani una na Paulwan, ti panagsublik di Tadinnam. Iti panagtulid ti bulan kintaon. Ado lagi ti banag na pasarak. Kasaknua kamangrugi manen masakbayak. Panagsublig di tarpad mo kalikagumak. Wen namom kinamok, asanak ngagnanayon nga umadayo. Ito'y balasyo tao, tuloy ko tinarugyak. At dalang urnosek, sakbay nga agsubliak. Tapnoy ti kastag di dinatayon, kalpasan ti 15 atawon. Adakton namang taripato, mangipasagrap ayata din tuwag lumen, kastamot tanakta adungdungwan. When nurayan na kita pagbit, adakton nakalinlin na ilom manapingot. Awanton panagin na dayuta manon. Agbinatanton ngagnanayon ning gatong paltanan. Awanton ti makapagsina kadata. Tay tulay tanto kay di bambanag paray ti pamilyata. Kitalinay kinragsak para karagiti bunga. Ti kaunggan ti puso kin panunot. Wen nagragsak ta. Sulaita ti Daniel na Paulwan ti pragsublik di Tadinnam. Managapo kin Melody Laurita Ginaldo ti San Felipe, Lagan, Isabela. Kita tumot nga rod ti Maysa Sonata amay pakuyog ti Daniel na. Simbeng tal na ti panagbiyak.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapupot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin ko masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tako para dito kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dito, awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko, ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook. Agdan kalupulo a minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo liid na Tolentino,
Manariman magbubuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, babaan ti programa sa mubingayo kinandani ti Lucanjan. Hasta tablaw ti Dionisio Lacanay, ti Clarita Ragos ti Barangay, Kalaotit Baknutan La Union. Hasta mo tin Mr. Renato kin Mirna Pascua, Tortiga Baknutan La Union. Ablawan tayo mo din Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa J.J. Coeco, Jeffrey Cadorna, Mindapalo ni John Byron, Timberelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta kin sila mi Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ti San Miguel Burgos, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tomayo, ni Marlene Nantulin, ni Herminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosara. Ablawan tayo mo ti Asinyan, Rondalia Group, Pascara Pagaya, Maliandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Hasta mo tin Barangay Captain Fidencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, ni ex-Captain Roberto Balbin, ti Sibsibo, San Emilio, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Randy Saplor, ti Salapasap, Kabugaw, Ilocosara, ni Juan Ramirez Ortega, Jen Ortega Garcia, Jolie Navarro, George Ramirez, San Fernando City, La Union. Hasta mo ito nakablawan tayo Rapagayam, Rick Lawagan, Emmanuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo Vince Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwasi, ni Domingo Manzano, Tamaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Mablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonelyn Ortiz, ni Guerdinia Ortiz, Dorocho Ortiz, ni Romami Ortiz, Tinagsabaran Sor Balawan, La Union. Mablawan tayo mo ni Roslyn Yanga, Diesel Ramos, Sita Gajan Valdez, ni May Arias, kay Yolanda Rosario, sa Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Baby Murao, Kastamutan, si Villanueva family, Puntawe family, kay Muswila family, si Barangay para tong trip Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Daniel de Rosario, Miriam Corbeto, John Balucanag, Tinisansan Sumakiab, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosara. Hasta mo ito kin Matri sa Gaboy, ni Dan Albertangad, Lucila Ilgamo, ni Usang Reclusado, ni Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosara. Hasta mo ito kin Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kaki Passion, ni Cisalin. Hasta mo ito Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocosara. Mablawan tayo mo ni Bit Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Flordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Milly Lapiawin,
Larita Domingo, Isetso Balansay, Kabugaw, Ilocos. Itato'y pangarot ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers' Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos at aming kapamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibitan na program ng AKAP. So, dati AKAP ako,
Adlawan tayo roon na pagayang Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos, Mr. Miss Berelio Predelina Domingo in family, Mr. Miss Binamin Brenda Rante in family, Mr. Miss Ilumar Marpes Domingo in family, Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Tamutin Karapagayang Jobiling Gawat sa loob at Binabugas sa Pilap, Candon City. Mas tamot kablawan tayo Rapagayang Filomeno Kakosan, Isberga Kakosan, Iganar Santiago, Ilocos. Tamot ni Edwin Asoren Bisquera, Ibang Gadabra, Mina Tugapurao, Burgos, Joker Bilaso, Jeffrey Dangkikan, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Estamos na kablawan tayo pa na pagayang Babi Guruspi, Laria Baba, Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Marc Antonio Garchuito, Barangay Villarica, Candon City, Dexter Galleta, Duga, Tipao, Norte Santa Lucia, Bernardita, Libaton, Bugnay, Candon City, Luis Miragonton, La Chica, Cantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Estamos en Cesar Balios en Pamela, Niego Senior in family, Ayang Balios in family, Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Maglawan tayo mo na pagaya, Nila Barite, Neriang Barite, Jonathan Navarrete, Ginalin Navarrete, Nadia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan di Barangay, Layo Bani Pangasinan. Hasta mo na nakablawan tayo na pagaya. April Abelio, Emilio Abelio, ni Rodrigo Abelio, Ilan Rubangil, si Rubang, Barangay Amgid, Candon City. Hasta mo tinrole Gabaldon Laperte, Nandaya ti Barangay, Barang Kukurong, Suyo, Ilocos. Hasta mo tin Richard Chan, Orsadan, Suyo, Ilocos. Lawan tayo pa ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclay, Ramirez ti Barangay Matilig Sigay, Ilocos. Sabot ni Milani Cabanban, Nasaan ti Barangay Santi San Fernando City. Sabot ni mga ti Barangay Captain Joselito Magpali Ricardo Sibayan, Uncle Mirolcho Pilo Bagoy, Narciso Abasa Nestor Mael, Injani Pekwa, ni Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Lawan tayo pa ni Barangay Kagawa, Mario Bare, Barangay Chirchirang Ilina Abante, Barangay Sekretary, Jesse Guerrero, ni Barangay Captain Ricardo Belo, Santa Lucia, Ilocos. Captain Namor Salebo, Enzo Lawagi, Julieta Lawagi, Ronnie Alcantara de Barangay, Rakbak, Galimuyod, Ilocos. Estamos en Jubilito Bustamante, Amino Bustamante, Enzo Bustamante de Barangay, Pata Balawan, La Union. Lawan tayo pa ni Ariel Lopre, Ariel Lopre, Yolanda Lopre, Lopre, Manilinis, Silvio Clison, Ison, Daniel Orbo, Barangay Katulay, Linaw, Pangasinan. At ito yung arudon ti Maudi Asunata,
napanoy kada kay amin na pada-pada. Panawan ka, ikalumlumda, uray ket sumabli akto taden na. Apay apanawan na, aniyat nagkuranga, di kakadi maasyan kanya. Umarubos ko'y luluwa, inyada yung tuy den na, hindi kantukad manglip-lipa. Laglagi pem ang sikat ay ayate, yung tingnan niya man ang panubo. Diyak to'y bawin, diyak to'y pate, ayay na'y gatong paltane. Ag nanayon to, ako kwamday to'y puso, sumambay man ni dawe. Awan makaukas, kariket sa pata, no dinaeg ni patay. Karik isa pata, tiyak tumang liplipa, ayat mo kupi-kupa. Umarubos to'y luluwa, iyada yung to'y den na, hindi kantukad manglip-lipa. Unasem taluluwa, dinaksang sangita, ayat na jakto kalipatan. Laglagi pem ang sikat ay ayate, tuntengan niya man ang panubo. Jakto ibawing, jakto lipate, ayat nengat kong paltade. Ang nanayon to, ako kwamday to'y puso, sumambay man ni dawen. Awan makaukas, kariket sa pata, nulaeng ni patay. Sagot ko mapay ka ni Ninong Errol, baklig ka ni Ninang Ida, balik ko baklig Ninang Juanita Benapeser Mel, Ninang March, Ninong Ruben Kalamayan, Tita Emi Sibukaw, Ninang Lolita Ramos, thank you for $20. Love you, Ninang. At Irene Tuna Candrada. Yan, Jacqueline Parayo, Mercy Francisco, Rosie Almasan, Talinga, Bautista Biado, si Prince Biado. Imulang kita panunot mo, Sara Makoruray, si Kalaeng, kay Ayatek ko na. Wow! Napintas ni Sarah, yes. Nakala ko na lang si Sawa. Sikat ni Sarah Tinuang. Nakita kami itong ano man ito, Domingon. Sana on. Ita Perlita, give her my chance. Yaku panawan ka, di kalumlumdaan, uray ket sumubli akto taden na. Apay apanawan na, kaniyat nagkuranga, di kakadi maasyan kanya. Umarubos to'y luluwa, iyada yung to'y den na, hindi kantukad manglip-lipa. Laglagi pem ang sikat ay ayate, duntengan niya man ang panubo.
jakto ibaw jakto di pate ayat may gatong paltane Padre Marcelina Salvador. ang nanayon to ako kwamday to'y puso sumambay man ni dawe awan makaupas kariket sa pata dinaeng ni patay laglagi pem sikat ay ayate Duntengan niya man ang panubo jakto ibaw jakto lipate ayat keng gatong paltane agnanayon to ako kwamday to'y puso sumambay man ni dawe awan makaukas nariket sa patay nabilaeng ni patay Ang itatarte request ni Ninang Lolita Ramos. Dapay 8 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8, ngentay pragpakada. Ikablawan tengaro di pagayam, Albert Katsu Almasan, de Pilar Abra, ni Raymond Caducio Tambulugan, Narbakan Nilcosor. Hasta kinahapil ka Bisla Nandaya, Abilina Documus Magday, Ardia Bilan ti Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, ni Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and Family, Danaya Gabayan, di Barangay Salvador Sikin, Candon City. Hasta mo kablawan tayo ni Macario Abaya, Jose Abaya, Marlito Abaya, Jo Marabaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Isetso Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Astao Quindilla Kidangin, Teo Kidangin, Ricardo Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Inirialin Bineto, de Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Kita tuyin nagti branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment na nyapay, tururayin nyo gagayang. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yun si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Adata oray 1,000 pesos. Dati makuyog na customer ang makairwarte motorsiklo na. No dati sa studio tumawag, ila ito yung cellphone number 0927-695299. Wino kumontak Tibia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo para kita nadakama sa branch office si Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ng baga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng agyo, tiradyo, tiradpas. Para kita madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababarasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Tapminsigida, ang maala yung mutlang yung 1,000 pesos no makairuwarte motorsiklo di customerya. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, at requirements to valid ID, and may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Nagitimot nakabayan ti motorsiklo da, yung kaya lanin nagitulog yung luwar sigara, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City.
hasta mo talagisaan pa nakaalap. Iti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 ingkay alanin mo ni Clem sa dya opisina del Teo District, Candon City. Itogot yung lang nagitay Teros Capitor Jal URCR ti motorsiklo yu agraman valid ID. Manawin papagayam nila. Agsipod tilay-bos manin. Tuoras tayo tilay ito yung programa sa miwing ayo kinandani tilukanja. Kitinton manon malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Isasangbay sa maraydaya o pagtengan nyo. Arawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag ng oras. Kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionaran, hasta mo tin TV side TPN Channel 13, ni John Maria Bab. Tento'y pagayam yu, Manulito Alcantara, dito'y I love you, Bab.